Uriye Edemova, Aydın Gecedi. Олар көй içinden баяғы жүрген соң қадын атының югенini тартты. Керімге елінен сақ тарafқа бұрылмақ керек олғанını аңлатты. Yol devamında Kerim, reisinin laflarından mında da техника işleri çok yaxşı olmağanını, lakin en esası kadın ise de reis bu işke ciddi bakanını anladı. Demek, işini yoluna koymak mümkün dep düşündü. Reis yol chetindeki bir evnin önünde toxtaldı. Keldik, dedi. Kısqa sayalanıp tıkılgen tonçığının cebinden anahtar çıkarıp evnin kapısını açtı. Onların yüzlerine ev içinde dımıqıp kalgan sıcak hava uruldu. Zararı yok. Şimdi kapı pencereni açsak 5-10 dakika içinde evge taze bahar havası tolar, dedi reis. Ozu evge kırdı, Kerim'ni de davet etti. Olar bir türlü eşyası olmagan boş ev içinde dolandılar. Eki odalı, o günde küçük sofası var. Onun pencerelerinde cam yerine drank tahtası mıhlangan. Tabanı toprak. Divarlarının bazı yerleri oyulgan, eşilgen. Lakin evnin içi da şimdi süpürülgen, divarları orumçekten temizlengen gibi temiz pak. Kerim, reisle beraber kolhoz idaresine keteler belegen edi. Bu evçik öyle yerge benzemey. Reis, Kerimge bir şey aytmay tışqa çıktı. Komşu evden kimnidir çağırdı. Onun yanına siyah saçları incecik etip orulgen. 12-13 yaşlar kararında arık kızcık çapıp geldi. Kadın ona bir şeyler aytты, kızcık ardına kaytıp ketті. Reisinin evge kiriyatkanını көрген Kerim, yavaştan pencere karşısından çekildi. O evge kırıp yetiştirmeden, demki kızcık dar uzun yastık getirdi. Minderini reis göstergen yerge, kenişçe odanın törüne döşedi. Kadının teklifinin Kerim'nin kızcık yan-yanaşa çöktüler. Minderinin ikinci ucunda oturgan reis amin dedi. Üçü de ellerini yüzlerine sipadılar. Reis kızcıkka bakkanının o çarçabik yerinden sıçrap durdu, evlerine çapıp gitti. Reis Kerim'ge baktı, az açık gülümsiregen gibi oldu. Karimcan, endi men belesem bayağı tanış olduk. Men senin laflarını tasdiklayıcı vesikalarını görmek isteyim, dedi. Kerim bıçağının koyun cebinden bir takım vesika çıkarıp ona uzattı. Reis olarını dikkatle birer bakıp çıktı. Anda belki yararlıklar da göstergendirsin. Kerim birden onun ne degenini anlap olamadı, düşüncege dalgan gibi oldu, sonra yerinden sıçrap turdu, eşya torbasından kağıtқа sarılı orden ve medallerini alıp sübetdeşine uzattı. Reis olarını da ciddi alda gözden geçirdi. Oymak gibi cişinıklı ödülber dudaklarını kabarttı. Demek, cenkte tankçı, mında mekanik, dedi hoşnut alda. Algan şeylerinin epısını sahibine kaytarıp berdi. Kapıdan aşıkıp kirgen kızcık elindeki çeçekli çayniçkini minder yanına koydu. Koltuğundaki boğçacıkını reiske uzattı. Kadın onu muqaytlıqnen açtı. Eki pite, bir avuç zerdali kurusu ve beyaz, hamırdan yasalgan gibi görüngen konfetler. Kadın bir piteni doğradı, çaynikten piyalağa çay töktü, sonra onu keri kaytardı. Bir tıdıştan piyalanın tübüne azıcık çay tökerek onu ozu içti. Sonra sol elini kokusuna yakınlaştırgan alda, sağ elindeki piyalanı Kerim'ge uzattı. Alınız, dedi. Kerim'ge onun hareketleri hucur göründü, lakin bunu ona duydurmamağa tırıştı. Uzatılgan piyalanı alay atkanda onun hareketlerini tekrarladı. Kerim çay içkende reis düşüncege dalgan adam gibi sustu, sonra ise evini biraz tamir etmek gerek. Bu işini becerip olursunuz mu? Dep soradı. Kerim kaşlarını köterdi. İnsanın elinden gelmegen iş olmasa gerek. Mesele şunda ki Karimcan, men bayağıdan berli mekanik kıdıraydım.
Бу меселе боюнча бир качкере районга да барган эдим. Иште бу эвни де шу бизге тыштан келмеси керек болгон мутехассис үчүн тутмакта эдим. Сиз мында жакшы чалышсаңыз, демек о сизинки болажак. Рейс кетмеге азырланган алда еринден турду. Капынын янына барганда, эгер сизге бир шей керек болса, чай кетирген кызчыкка Рана ханга айтыңыз. Ош удаккасы тапып кетирер. Көргениңиз киби мында комшу эвде буюк анасынын берабер жашайлар. Бу эвге о мукай толайды. Айды мен сизни ярын саба эрте идареде беклейм. Идаре мында сизин эвге пек жакын, деди. Керимнен саглыклашып чыгып кетти. Жевайыр кайда чебирилсе, онун янып күйгени касебети жетмеген киби Керимнен баглы лакырдыларга курай. Койнун калкына дерсин шунды Керим акында лакырды этмектен ве тушунмектен башка иш жок. Асылында женктен сак селемет кайтып келген бир инсан көйдөшлөрү үчүн гайет кыйметли ве макбулдур. Керим исе мында яңы келген, көрүмлүү ве бежериклүү бойдак оглан. Койнун кызлары яз чилесинде ювалары козгатылган балкуртлары киби гизлиден онун этрафында доланалар, эпосы Керимнен меракланалар. Өзлөрү биле дуймадан кайда кетселер, о жашаган мааледен онун эвчиги янынан кечелер, коз кыясындан темизленген азбарга эвчикке бакып алалар. Жевайырлернин бригадасында чалышкан кадынлар да ара тапты дегенже Керимнин кулакларыны чыңлатып башлайлар. Олардан бири: Тайбе апте кызы Шемсинурнен берабер энди Керимге кош келдиге барганлар. Йигитни экиси де пек бегенгенлер, деди. О кызны кайда алып баражагыны билем. Йигитни элге алажак оладыр да. Анда мен де чапып барыр эдим, амма энди кечке калгандырым деп коркам, деди кене бирөө. Жевайырнын янында отурган кадын: онун кайдыны сиздер чекмеңиз. Механик не тушунгенini өзү биледир. Бакыт деген шей юурганынки дегил, буйурганынкидир. Керим ярын обуркун өзү бегенген бир кызнын колундан тутар кетирир. Эпиңиз авузларыңызны ачар калырсыңыз, деди. Бул лафлардан Жевайырнын юреги солкулдап алды. Оларнын инсанны азаплайыcı, кырпалайыcı сөзлөрүндөн куртулмак үчүн еринден туруп кетмек истеди, ләкин диккатыны өзүнө желп этмемек үчүн сесini чыгармай отурмага карар берди. Жевайыр Керимнен сонки көрүшүүндө онун япкан каба аракетине пек ынжынган, ачууланган эди. Сонундан юрек төрүндө йигитке нисбетен олган атешлүү севги каршысында бу ынжынув ве ачуув яз чилесинде күнөшнүн кескин шавлесине ограган буз парчасы киби эрип кетти. О Керимни көзлөрү огунде кайта-кайта жанландырыр экен, онун чересинде, калбинде, бакышында өзүнө нисбетен феналык, хыянеттик дегилде бир сыжаклык, мерхаметлик, самимийлик истетмекте эди. Эмо көрүшүүдөн соң Керим аналарына кайтып кеткендир белеген, пек яныклаган көз яшлар төккен эди. Эртеси күнү ве ондан соң да мында олганын эшитип, таажипленген, тушунжелерге далган эди. Эсассыз болса да, юреги теселенген эди. Асылында теселенмеге шей жок. Онун этрафында о кадар дүлбер, аналы бабалы, темели кызлар чапкалаганда, оңа ана бабасыз, уч кардашы олган, уч балалы Жевайыр керекми? О өз фикиринин doğru олганын йигитнин аракетлеринден де аңлай. Керим жолуну тапып Жевайырнен көрүшмеге тырышмай. Анда мында иш вакытында адамлар арасында көрүшелер, Жевайыр кайнак суу ичинде кала. Керим өзүнө сыкмай, онун эле кайт мунасибетте булуна. Онун янынан чекилип кете. Жевайыр да эле япмак истей, онун акында тушунмемеге тырыша, адыны, сымасыны, севгисini, гамы ве кедерини юрегинен чыгарып атмага тырыша,
Ләкин onun bu hareketleri başka keti. Acı көз yaşlar altında yuvala, gayip olalar. Kız kene sönmez sevgi ateşi içinde çırpına. Geceleri döşegi içinde döne, bazı vakitlarda ondan kurtulmağa esas kıdırgan adam gibi mektep arkadaşı birinci sevgisi Niyazi hakkında düşüne. Bu vakit yüreğinde bir türlü yüzdüğü sezmey. Demek o hakiki sevgi değil, bir eğlence, dostluk eken. O yavaş yavaş geri çekile, karşısında kene Kerim canlana, kızga soğuk nazarlar bıraka. Cevahir böyle ağır düşünceler içinde yuklap kala. Yukusunda bazen gülbakçalar içinde Kerim'le el tutuşup yürü, bazen ise yigit ona kulak asmay, bir kızının elinden tutkan alda, Cevahir'nin yanından geçip kete, o uykusunda çekişe, ingildey, uyana, ne yapacağını bilmey, kene göz yaşlar töke. Dünyanın artık şaşıp şaşmalagan kız Urhiye aptege aytıp, işten son Leylalarga ketti. Yaşları bir-birinden fark etse de, eski dostlar bir-birine doğmuşlar gibiler. Ozara sübetleri devamında Leyla Cevahir'nin yüreğini taze bir yanık, keder, gam hırpalaganını duydu. Lakin sebebini soramağa çıkmadı. Dostunun akıl tanışmak istese, yüreğini ozu açar dep düşündü. Cevahir deminde asılında ona derdini aytmağa tökünmege geldi. Sofra başında çay içip oturganda dostuna bakıp aldı, lakin ne diyeceğini bilmey sustu. Cevahir Kerim'ni hakikaten de sevdi. Gece kunduz sevgi ateşinde yanmakta. Leyla'ga bunu aytsın mı? Leyla elbet Kerim'nin ona nisbeten münasebetini sorar. Cevahir ona ne diyecek? Kerim'nin nasıl kalpte yürgenini ozu de bilmey. Cevahir'ge o sevgisini bildirgen gibi bir sıcak söz söylemedi. Cevahir'nin Leyla bayağı vakitkaca ikisi de analarını andılar, göz yaşlar töktüler. Cevahir, mında mekanik olup kelgen Kerim, anan Alime apte sağ ekende sizin evde bulungan ekeni, dedi Leyla bu fikir akılına kelgen gibi. Cevahir'nin yanakları allandılar, gözleri Leyla'ga düşünceli alda baktılar. Dostunun aytkanını tasdiklar gibi başını salladı. O bizler tarlada olganda kelgen. O zaman yaralı olup, koltuk tayaknen yürüyedi. Госпитальден çıkkan, anasını ve kardeşini kıdıra eken. Bizim evde geceledi. Kemal'nin ikisi terek tubundaki sürüde yattılar. Leyla ona oyçan nazarlar bıraktı. Ya şimdi o sizde buluna mı? Dep soradı. Cevahir gözlerini aşağı indirdi, başını tersine salladı. Şimdi yok. Mında kelgen kunu bizge kirgen, Urhiye aptenin aytkanına göre, doğru bizge kirgen galiba. Men işte edim. Seninle görüşmedi mi? Dep soradı Leyla, Cevahir'nin sözünü bölgen aldı. Cevahir Leyla'ga dikkatle baktı. Onun başında bizler seninle ne kadar yakın olsak da, o görüşüp hakkında sana ne desem eken, degen fikir dolanmaktaydı. Sonra yutkunup aldı. Kelsin kelmesin onun emniyeti yok, dedi Katiyalda. Yauda ne için eken? Anlağanıma göre sen onu beğenesin. Cevahir'nin çeresi kulaklarına acı kızardı. Onu sana kim ayttı? Dedi kokus geçirgen alda düşündü. Bana kimse bir şey aytmadı Cevahir. Her şey aytılmay. Kimerde duyasın, göresin, hissetesin. İlle de desen, yakın adamında bir al olsa, onu derhal duyasın. Senin korunuşun, hareketlerin bana her şeyini anlattı. Yoksa yalan demek istesin mi? Cevahir yok degen manada başını tersine salladı. Yazıklar olsun ki senin aytkanların yalan değil. Hepsi doğru.
Ләкин сен занымжа башка аракетлерни де дуйгандырсың, көргендирсің. Бүтүн койунун кызлары онун каршысында чырак кеби яналар. Янсалар янсынлар. Женг фелакетинден акай заты пек сейреклешти. Мында эсе гүзел, бежерикле, көрүмлүү жаш ийгит пайда болду. Сон кызлар оңа бакмай не япсынлар? Деди Лейла. Мен башкача айтмак истейм. Анасы бабасы олган дүлбер кызлар турганда, оңа мен уч балалы кыз керегимми? Шымтыки заманда адамлар оз балаларыны зорунен баккалар. Менинкилери оңа ким болгон? Озу де бир дегил де уч бала. Мен эсе биринчи невбетте озум дегил, кардашларым акында түшүнмеге борчулум. Мен оларнын татасым. Кардашларым үчүн месулим. Азиз аначыгым оларны мага калдырып кетти. Демек, менин оны sevmеге аккым жок. Лейланын кашлары тегиз маңлайына көтерилдилер. Жевайырге түшүнчеле алда бакты. Сенин айтканларыңда эсас жок дегил, Жевайыр, деди алчак добушнен. Элбет, бойле бакканда сен аклысың. Ләкин инсаннын жүрегине sevgi деген шей кирсе, ондан куртулмак өйлө колай болмай. Ой сени кайда истесе, оякка алып кете биле. Ондан сон билмиш о миллет керчектен севсе, бир түрлүү маниядан коркмай. Эгер бир эркек кадыныны sevмесе, ата озунун эки уч баласы болса биле, кашына көзүнө бакмай бирака кете. Дейжигим, эгер механик сени sevсе, уч дегил 10 балаң болса биле, озунун дегенинден кайтмас. Шунун үчүн де чок кафа күтме. Кызлар онун этрафында долана, каршысында чырак кеби яна дейсин. Яо Керим анги кызынын пешинден кеткен. Буныңнен меракланмадыңмы? Жевайыр көзлөрүнү жерден алмай, ким биле ону деген манада омузларыны кысты. Демек, меракланмагансың. Сен ким сени dinlemей, ялныз озунун абаңны чаласың, деди Лейла. Соңра түшүнчеге далды, бир бакышта шынды Жевайырны озгарган адам болуп, ону догру Керимдин эвине алып бармак, йигитнин бакышындан, аракетлеринден фикирини билмек истеди. Соңра бул ниетинден кайтты.